Minister wa UGIMA kaunti-ini ya Meru na ugite NTEERE cia NYAMBENE nicio irigitie kiri kuthingatĩria Gwonkia Twaana kwa ibinda riri baterie ria mieri 6 mwana ati kubunjanirwa iria ria ng'ina na gintu kingi. Kuringana na ucunku nini ati engima aciare ni ciana cia cukuru iria no ntubwa itumi mwanya mari magwa Gwonkia tugenke twao buko baterie bubucite ore ndeguru ekungwira Ntuku ya Gwonkia Twaana ndeguru ni mukirimithika atubesio ikibinya. Ntuku muthie kiumia giokungwira Gwonkia na waziri wa ũgima bwa mwĩrĩ akaunti Meru Ndagĩtarĩ George Gikunda Mungania na makirite makarika ya iwate ati kana bandhe miaka 18 NTEERE cia NYAMBENE na tiania akio ntobone wati kinya kiremere ya AANA sibitari cietu tugeta NYAMBENE ugeta miathene mikinduri ureto kethira twana tu twinge muno inya tuguma twana tu miaka 13 kuma miaka 13 gukinya miaka 18 kinya ku breastfeed kana gwonkia mwana uria nayo ithinenge no ntunya wi mwana koigia tumitukwira aciari bao bamenyere ana baba bwega buru ibatige gwitaga kurekeria ana beta kuthiuruka na u beta kugiana no na inya bagiana na bopa geta bagata skuru na mantu jojo tukwenda ku discourage kana tukwenda kwira antu betu ba Meru twinde twe community twi responsible no ntuba mantu jaja mwana utikinyete miaka 18 atibwirite kwithirwa akigiaga mwana na nabwirite kithira wagia mwana miaka 18 muntu uria we responsible na mantu jau nabwirite kugwatwa na agaikwa kotini. Akieria gitare okungwira kiatho NTEERE tia mikinduri tiania Central Ndagĩtarĩ Mungania wete kwene tumikia onkia mwana mwanka meri 6 kuringana na moroto ya mwaka yo yura ikumbethia rera rire akire aciari barabaina ana bawonka ngwene antu bembe kuthithia environment kana antu aega ara tukomba ekuru bara benana ara bakomba gwita gwonkeria ana bao na bonkia na bo bwega kinya ngugi ongo ekemba kwendelea bwega wethura na guntu gukwega gwonkeria mwana ngugi ire ogwito kombo mita bwega itwethirwe twina a room inene working place mate bina office like sibitari kana office iwinge ndakinya ndene thoko ira twina cio gukethira kwina room set apart for breastfeeding mothers bageta baka breastfeed their infants na kethira mwekuru akumba ku express area yawe kana gukama agekirwa ageka au guntu kutheri na gukethira inya kwina yitigio karira kenda mothers bomba kwithira bembe breastfeed na bakethirwa ana bao gutegita bakwithirwa batineria kuringana na riboti cierua isiuntike 85 kiria anega na bakaunti Meru ibawonkwa bura kubati Ntuku inesuntike 25 kiria anega na barabati ukura boya no ntubwa kwageria riri aria baina bafisa rira batikwa exclusively breastfed mwana akare gukura uria kwagirite kwikyo gitwita filtering growth akambiria kurega gukura uria kwagirite kilo akarega kungin na yakara for many days mwana akarega kuongera kinya uraja bura burisota to stunting kana kira tuga mwana no mukue kiri mieri yewe Mungania na kulukirite sibitari mikinduri sub county narawete kwena mirandi kithomba itete na mbere kenda ukiria sibitari ukethero kwena thiete yetu aja uju tuka make sure ore aratwirire thiete iwe kujura na kwina gintu gengi na kyo gwako au administration block outpatient block na ere au ni gwakwa na yo nyo tuka make sure mwaka jojo 2023 2024 ikujura Nkuruki na menereti antu baraku iba kuringa siasa na rwangiro ũgima bwa mwĩrĩ akiwa kwena ndawa cia kwana masibitari-ine ndawa iria uni ni ngwe ndategere ikirugurwa na igito marori-ine na ndawa ciariku na ngavana wetu no wejire na hakikisha katoni ucionthe ciena ndawa kwa antu bara bakuga uti ndawa cie mabox-ine jaria kaba kwario rongo angwenda kwira Meru ndawa ira ciumite KEMSA lakini tukwithirwa twina challenge kidogo no ntu wa KEMSA batena ndawa cionthire tubetia na ndawa iji twetetie ningi twetetie urira ya mbere kidogo twetia ndawa cia 76 million bareta ndawa cia 50 million na itha iji baretete reita wa Bakonda ni erejire ya 25 million onde ire tigarite na are uria
indi nya watega ki ndawa iria njire batina ndawa cionthe iria tubetitie nontu ta ndawa ciana tutina cio na bo nontu batina antu bara amina batikumba kureta ndawa iria ona ndia kwenda kwira Meru utema box ja kuretwa na mantu a siasa antu batige na siasa na mantu jo UGIMA bo mwiri. Nkiripotera Wero TV kuma Tiania, Mbeta wa Mukiri wa Mithika.